majikan Bapak Dea. Putri Kembar Jaya Bapak Dea majikan Wong Legu lamun arep rumah tangga bebarengan aja nganti awan bengi Bapak Dea majikan Bapak Dea udah bisa sampeyan entok lagi kula nrima bokatan wis kudu hilang angger kaya sendiri tetep baik gawe nyiksan batin Mas Baim 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 lara ati pengen isi bunuh diri priwe keturunan kang ditinggalkan Mas Baim Mas Baim Mas Baim Mas Baim Mas Baim Mas Baim ora yang gak penderitaan dan sampian Mas Baim selalu ugal-ugalan Mas Baim coba mari numi Mas Baim lan ugal-ugalan Mas Baim inget ning keturunan anak wis gede-gede lamun arep rumah tangga bebarengan Mas Baim aja nganti awan bengi dulu pengen esu sampe memanggu minum Mas Baim alasannya diajak batur mereka Mas Baim 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 Wong Legu sayang Mas Baim Bapak Dea majikan lara ati pengen isi bunuh diri priwe keturunan
sayang.